Indonaga Peace Talkie Waroshin Purakpada Manipur ki integrity kaiba yaroi haiduna Khwairaban Kaithel ki ima singna tholaktuna Jackson khongtat chatkre Amasung Delhi ki unauthorized colony sing regularization tawbada Union Cabinet na ayaba pikre colony sing asida lailiba mioi singda lamgi mapu oibagi hak piragani Mayambu khurumzari adomna yengbiriba si Impact News ni ay momoka salamna hauzik pungza asi fawagi maruoiba pausing miyamda pizari Indonaga Peace Talkie Waroshin Purakpada Manipur ki integrity kaiba yaroi haiduna Khwairaban Kaithel ki ima singna tholaktuna Jackson khongchat chatkre CM Banglo Fawba chatkadaba khongchat adu lamakhangda police na thattuna Banglo Fawba yauhan khidre miyam gi Jackson khongchat adu chatnanaba Khwairaban ima Kaithel ahumda potfam phamlibi nupi kayana lambida thoglakhi nupi sing aduna lambida tholakpadagi BT Road flyover bridge ki makha gi lambi shu chathok chasinda apanba oiki tungda nupi kaya aduna Indonaga Peace Talkie Waroshin na Manipur sokpa yaroi haiba kholauga loinana khongchat chatpa hoki khongchat aduna CM Banglo tamna lakpagi lambida Congress Bhavan mapada khongchat loising adubu police na thattuna thamki khongchat loising aduna makhoi gi lambi thatkanu haiduna police personnel singa akanba mawongda muknaki mafam adudagi miyam gi khongchat adu mamai leiduna ima Kaithel tamna amuk halanki tungda Kaithel phambi ima khara governor gi manakta chattuna memorandum pishinki hairi khongchat aduda saruk yakiba ima amana phongdorakpada Indonaga Peace Talk asina Manipur gi ngamkhai soglakpa tarabadi ahum suba nupi langi damakta Khwairaban Kaithel gi ima singna sem saduna leire haina phongdorakhi over power to Manipur upon the Southern Kaluk Pur Manba, Atugumba autonomy singba, Pinaba Wakalam Laktargadi, Manipur Miam Punamana, Amuta Hokaba, Yo, Amuta talked about Punaba, Torkan the government of India, the warning thousand. Manipur say, Macheta Nabakadi, Mataragadi, I quite Ahum Sukanupilangi, the Makta, I quite. Thorang tau duna le bani Khwairaban bazar gi ima even punamaksina government now na masidi akoina mamang da hai ni miyang ge pam khang na thabak tau hai ni miyang ge pam khang na thabak tau ta ba mikuta government so dum loimba government su leibagi mathok ta de government su leiro oi ba matam du dadi aduna government su miyang ge pam tau tak di miyang ge pam thabak tau biu hai dana parja miyam se ma bu ya dana thagali ni miyang ge pam khang na thabak tau de tau tak di ma masana adum resign tok jaba ta bani miyang ge pam mutungina Manipur ki khungang kayada lairiba khutcha haiba singna iramdam ki pothok henna puthok piu amadi Manipur praja singna iramdam ki pothok sing asi sizinaduna mipan tangdaba iramdam ama ohensi haina Commerce and Textile ki director K Lamli Kamaina phongdorakre wafam asingasi hapta kangjebungda laiba City Convention Center da Department of Textile Commerce and Industries na Manipur International Expo ga mari lainana sinba Manitex cycle rally hodokpagi thauramda phongdokhibani mahakna makha takibada ngasi gi cycle rally asi iramdamda puthoklipa potlam sing asi iramdam gi mioi singna punna thong manana sizinasi haibagi paujel puba cycle rally amani haina phongdokhi Cycle rally asi Commerce and Industries ki Minister Thongam Bishwajit na hapta kangjebungda leiba City Convention Center daki lamthaki loinana cycle rally asi kilometer nifuga nipan chatlaba matung lamboi khongnang khongda panthungpham oiki cycle rally aduda Manipur gi professional cyclists kaya amadi ima event kaya na saruk yaki Dongan ma khunggangda khoi pisalum sa toriba khu cha haibu thawak toriba mayam si da paujen ama thachaba amadi hiramdam ge puthok asi mayam si marang kaina puthoga hiramdam ge puthok asi khoi mayam na punna sin asi haibagi paujen ama khak bipum khudim de pijabani puthokpa yauraga sinaba yaurakanda ani makse khoi ge thong manana chanai de makta khoi na ngasi gi manite secretary de si masi gi hapta kangjai bungi state convention se da hodok charaga Masigi sina koi khunggangda haidarakanda yangthang degi romejrau degi pukram bam khasanjem bam weng kuman amadi adegi isok amuk lalakanda naurem oinam
ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯞꯇꯥ ꯀꯥꯡꯖꯩꯕꯨꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯝꯕꯣꯏ ꯈꯣꯡꯅꯥꯡꯈꯣꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯄꯨꯡ 2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯃꯨꯛ ꯊꯨꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯝꯖꯤꯟꯖꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯋꯨꯃꯟꯁ ꯚꯣꯂꯟꯇꯔꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃꯥꯋꯣꯕꯥꯒꯤ 30ꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯃꯄꯣꯛ ꯀꯨꯝꯑꯣꯟ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯤꯑꯦꯝ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯋꯥꯏ ꯀꯨꯟꯖꯔꯥꯅꯤꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯗꯤ NACN IM ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯥꯋꯣꯕꯥꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯏ꯫ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯗ ꯁꯣꯍꯜꯂꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯥꯋꯣꯕꯥꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯅꯤ꯫ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯂꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯚꯥꯏꯗ ꯑꯦꯟड ꯔꯨꯜ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯀꯞ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯟꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯁꯦꯜ ꯌꯦꯡꯊꯤꯅꯅꯕ ꯀꯥꯝꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯍꯨ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯥꯟꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯜ ꯑꯃꯠꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ इरमदमसे सेसिदा अखोई पुन्ना नुक्सी चानना लेमिनासी इंडियाना थाइबा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से अखोई मसी मुन्ना खंगमिनरा कांदा अखोई मसी अखोई पुन्ना हिंगमिनरगदी अखोई पुन्ना नुक्सीनरगदी पुन्ना थेंगनमिनरगदी अखोईगी पांदम खुदिमक फंगनी लाकदोरिबा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सिगी मतांग सेजा अखोई करिगुंबा होय NACN IM गा इंडिया गवर्नमेंट गा यासनबा पुरकपा हाइबजे अखोइसु यामना पामी तबदबु अदुगी यासनबदा इरमदमसे मणिपुर से कंगलेपा से सोकपा तारगदी अखोइ अमोबा अमा ओइना अखोइसु अंगमा थौदांग लौजदुना मणिपुर मियांगा लोइनाना थेंगनबम थोपा इंडिया गवर्नमेंट गी मथक्ता थेंगनगनी हाबा वाफनसि मथमजरी। इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कमांडो अमसुंग तरागा मंगा सुबा असम राइफल्स के अपुनबा कांगबू अमना KCP पीपल्स वार ग्रुप के एक्टिव कादर अमा फारे हारी फारबा मियोय अदुदी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सगोलमांग पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा युमनाम पाटलौ मनिंग लैकाइदगी सोइबम मालेमगांबा मिटेई एलियस लवर चही 38 अपोकपा लेखिद्रबा एस याइमनी इम्पैक्ट न्यूज न फंगबा पाउगी मतुंग इन्ना अककनबा पाउ अमा फंगबदगी इम्फाल ईस्ट की DSP ऑपरेशन KS हेरोजित की मिटिंग मखादा इम्फाल ईस्ट कमांडो OC Y शक्तिसेन लुचिंगबा अमसुंग तरागा मंगा सुबा असम राइफल्स के अपुनबा टीम अमना ngarang nungthil pung 3 makhairom taba matamda yumnam patlou thongkhongdagi fagatpa ngamkhibani soibam malem ngamba mitei alias lover hairiba misak asina private school private hospital government office pharmacies दुकान अमसुंग मिचमदगी पैसा खाइबदा अमसुंग इम्फाल मनुंगदा लैबा दुकान सिंगदगी लुपा लिसिंग मंगा लौखटपदा चेन्नई हाइबा खंगबा ngamle हाइरी फारबा एस मालेम nganba alias lover dagi mobile phone amasu fagatpa ngamle hairi। मतंग स्वाइसदा ब्रेक अम लौजगे ब्रेक की मतुंगदा यूनियन कैबिनेट ना दिल्ली की अनऑथोराइज कॉलोनीशिंग रेगुलराइजेशन तौखिबकी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान तोंगान बे ई पाउसिंग पुदुना लाक्चगे इम्पैक्ट न्यूज पु मिटिंग तादुना लेबियु मयामबु अमुकाना तराम ओक्चरी बुलेटिन असिगे मखाताबा पाव मयाम द पिजरी यूनियन कैबिनेट ना दिल्ली की अनऑथोराइज कॉलोनीशिंग रेगुलराइजेशन तौबदा अयाबा पीखरे कॉलोनीशिंग असिदा लेरिबा मियोइसिंगदा लम मपु ओइबगी हक पीरगनी यूनियन की हाउसिंग अमसुंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ना अनऑथोराइज कॉलोनीशिंगदा लेरिबा मियोइ लाख निफुदा लम मपु ओइबा बंदान थंबा अमदी ट्रांसफर तौबगी हक पीगनी पार्लियामेंट की मथंगी सेशन दा हिरमसिगी मतांगदा बिल अमा पुथोकलगनी हाइकी कैबिनेट ना कुमजा लिशिंग अनि कुनगा माथोई की मार्केटिंग सीजन दा योनबा रबी महै मरोंगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP हेनगतनबसु वारेप लौखी न्यू दिल्ली दंगारांग इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ना वांगांगलदुना वीट ग्राम बर्ले हंगाम मरु अमसुंग नुमिलै मरुगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP शु हेनगतले BSNL अमदी MTNL हिंगतहन्ननबा थौरांगसु लैंगाकना यारे हाइखी। महाराष्ट्र अमदी हरियाणा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मिखल की बोर्ड मसिंग थीबगी थबक हौजिक कन्ना चथरी हरियाणा की ओइना अपुनबा सीट 40 लैबगी मनुंगदा BJP ना सीट 3 काखिबगा लोइनना
Congressna sit ama amadi atopa political parties singna hojik fawgi oina sit ama fawba kaba leitri loinana state asigi oina BJP na sit kuntraga tarukta mangzil thaduna chatli aduga Maharashtra gi oina BJP na sit taret kaduna mangzil thakibaga loinana hojik fawda Congress na sit ama amadi Shiv Sena na sit ama Nationalist Congress Party na sit mari kaba ngamkre Maharashtra gi oina BJP na sit marfudara taru Shiv Sena na sit humpu Congress na sit nifuga humdoi amadi Nationalist Congress Party na sit nifuga nipanda mangzil thaduna chatli Hauzik Chathariba Hero Indian Super League ISL 2019-20 gi Taruk Suba season da ngasi Kerala Blaster amadi Mumbai City anina lamba taunaragani hariba match asi Kerala gi Jawaharlal Nehru Stadium da ngasi numidang pung 8 makai taba matamda sanagani ligasi gi ngarang sanakiba match da FC Goa na Chennai FC bo Panjil ahum sinoda maithiba pikre Goa gi Jawaharlal Nehru Fatorda Stadium da sanakiba match aduda FC Goa gi Panjil adu Seminole Dongle Ferrer Korom Nimas amadi Carlos Penana match ki kuntra humpuga nithoi amadi marfudara mathoi suba minute singda Panjil chankibani Aroibada bulletin asigi headlines amuhana miyam da thamjage Indonaga peace talk ke waration purakpada Manipur gi integrity kaiba yaroi haiduna khwairamban kaithel gi ima singna tholaktuna Jackson khongta chatkre Amasung Delhi gi unauthorized colony sing regularization tawbada union cabinet na ayaba pikre colony sing asida laiba mioi sing da lamgi mapu oibagi hak piragani